Shubor nakaslem jong unongsan hima. Manomtut kekam kejam emar kejingram biang ke boarding. Wan shaka orange electrical long sopo nok mai nakabenta ki diesel generator. Ka Joint Action Committee na rewar jaintia, kalalet ya kendo yu menteri kakwat kakya ba AL Heng, ban bu ka jingkerpat ban kentiu no ya kapadu dispensary siya ka PHC. Kani ka Joint Action Committee ka kentup ya ka sengki SU, FKJGP, but HNYF war jaintia ba ki rangba shnong na ki katlay tali ki shnong. Kani ka committee kalaong, bakalong kabadon kam ban kentiu ya kapadu dispensary siya ka PHC na marba kumbal kalong menta ka PHC kabajantam kadon kandriw kilometer hajaran kadba ka CHC kajngay kumba arpuar kilometer na nong talang. Joint Action Committee apa ujingram jong ka FGP bat kunjuru ka PSU warjentia bat ka HNWF warjentia bat kunjuru ki khalai tli kisno ka ba kentup ya ki rambasno diskatrisno habide bat ka jingdawa jungi kepala Selemba dan ketiu kardano ya ka Padu State Dispensary syaka full fledged PEC tingiwan mentak sini bani kendu yai Minister jong ka health habide bani kam te jing kendu jungi kalong ka ba saiso ka ba stunat marba nagling jungi ru di penpau long ya ka jingkermen long bangin nila ban yo tambah kidan ki norms long bang hapan fulfill ya kita teman nagling jong ka sinong dokumen sibuan ba idon mentak sini pa sinong naga sinong padu baki kloy ban hitrilang long ban pek ya kijaka nang khamtam baki wi baki population te tam tak wi bon nagling jongi long ka kunun jong ki jong ka di gajang abi ni bekam dak tak ki jungit jingbiang jimentoy jong patba ibadon ha di khan ibu ki jingkarpat ka barit akmat jong sarkar bat khamtam lamba jung health minister bat kunjuru logal lamli jungi pak lakmen koi long ban simki ga ne kam damar ni is shisha long baki pa ki badon sing ni ka than jingi ga jungki baki mat da ki post nem manta ka long masyarakat dan ipek dong ya ki long kimi jungi kam tam ha kuar bagi dan ka emergency wa ka kam emergency idan kam ban delivery bat kunjuru ki pati ki son bede ki trauma case mo jadi mensau long mati pun kinong rep store de ka distan lo bakil kuat ka kejingira abi de ka health long ka jinga sa pala de hajing shale kino emergency case shuaban shift shaki higher facility center idon kam shuaban stabilize the patient namar ba ban solve ki haka hospital nearest hospital ke bajang de nak ta daw long kani dispensary ke badan banta kam kot ya ka bor ban ajingra yaki pai ba tengidon kam long ban kentiu no ka sa full fledged policy namar ba kipai ba long kin yo ban yo jingarap namar ba ngi thu ba ka sarkar mata ka lapu akhmat ya ka help benda ka bomot long ka jingkat jingkia jong pai ba jala dak pai ba kim yo ikani ka jingkat jingkia kan mo to yu ba yo kui pat ki development te tang ka ta ka we na ka ni kran shai long ba nagliang jong government ba kim sim kia gani ba kunju ru mata ka sing sokmen shikade ya bidi health minister long la kran shai ba un pha long ya DC but kunju ru diam issue jong Western District bakin simke ya gere kam bat kunju ru ban trelang bat sinong ban pen urlong ya gani ga kamat jing dua jing ba kepala ne Muslim tu jong JC ki kwa ban upgrade ya ka Padu Dispensary sya PHC te agni gisngi ngalalit tur hidaladi sete sepo ka Amnaram Civil Subdivision dan ngalalit ban inspection itu baru ko jaka but ilaong bende ya ka upgradation ya tu jika upgradation bende kalong haga existing infrastructure kan bende te ban upgrade hi ya ka dispensary PHC don kam hi ban meet ya ka criteria kalong gumta ka distan ko PHC ko PHC number 1 number 2 ka di ban ru ka population kadang tadi ka di ban ru ba ka jaka ka bobiang kadang gambiang ka jaka lambiang ka population ka meet ya ka criteria ba ka distan ko PHC ka kriteria kami hap tingin hap next mini kata dengan ngalong gitu iba ni kendu baru ki lightly giseng tingala
kerana kebersah yaki bangun pak yang ni nama bangidon mendapat tugas skim the strengthening of health system state Meghalaya. Dengan pak no saya po ke komiti bagi pet jong ketua distrik. Tiap distrik untuk chairman di DC dan member secretary di Malaysia berkebagi member. Itu kinle ya ke bagian eksamen ni ke general kam bagi sorbiru ya ke jaka bagian pedu ya ke kriteria ke general kam jong ketua ka ban upgrade dari dispensary saya ke PHC.